Shokia ciana ciao thukuru muthi wa Jumatatu. Matiang'i ningi ni aheanite uteithio wa irio kuri family iria igomeirwo ni ngahiha undu na indo cia gwaka nyumba iria icinitwo ni itoi county-ini ya Laikipia. We have upgraded this place now. It's going to be called Krima Sub-County, and this is going to be Olmoran Divisional Police Headquarters. So we have begun the construction of the divisional headquarters. Here we have increased personnel. That's why you can see we are constructing unihuts, because we are pulling in more numbers, more police officers who are going to be here. Because the characteristic of a divisional headquarters, it will have probably nearly 100 police officers based here, plus the special teams that we are going to put around, so that we are able to patrol this place completely. But I'm telling you, this would not have worked so fast if we didn't have a very collaborative county government. Governor Njanjo is putting in 20 million shillings into this project because of the urgency and the need we all have to ensure that we secure this place. I've planned, together with the officials here, the sub-county security team, about the reopening of schools on Monday. I have just assured the KNUT officials, when we spoke this morning from Laikipia, that we will protect the teachers, and the teachers who are working here can be assured that we will patrol the areas around the schools. And when the school time ends in the afternoon at 4:30, our teams jointly with the KPR will walk along the ways. In any case, none of these kids come from very far away. Many of them operate on a radius of about 3 to 5 kilometers, and we will be able to patrol the whole place throughout the time. Already, I'm grateful that last night we didn't have a single incident. In fact, I spoke to the Honorable MCA for this place, and he told me for the first time he did not even receive one phone call from any of his voters and any of his residents, which is a good sign. And we hope that with our increased presence and continued work here, that is going to be the way life will be here. Life will come back to normal. We are going to resolve all these issues. Already our colleagues at the Ministry of Lands who are working on the titling issues here are well advanced in terms of how we are dealing with this. And we remain determined to be sure that this place will be safe. We are obviously back at Olmoran. We started off distributing building materials to the 29 families whose houses were torched, and we are physically going there to continue with that work and to assist them as they rebuild. We are also obviously continuing to distribute food relief. Macio ni maria maragithie na mbere kugacirithia thayo thini wa county ya Laikipia, na ica-ini ikuhi ni tugukorwo tukinyitanira na mwandiki witu Philip Murutu uria wambite kambi mwena ucio niguo agitumenyithie uria maundu magiikarite ari itanya-ini ria guthie na mbere na kugacirithia thayo county-ini iyo gicigo-ini kana mwena wa Olmoran. Tukihugukira riboti-ini ingi tutananyitanira na mwandiki witu hari rugano rwitu ruria turakurehire muthenya wa ira rwigie aikari a South Ngariama mwena wa Mwea county-ini ya Kirinyaga hari hoya aria maheo taito cia migunda yao. Ni turagwetete governor wa county ya Kirinyaga ni arekinyitie wabici-ini cia kamiti ya kuhurana na ungumania EACC gutaririo ria kigina gia ciringi milioni 52 cia huthikire hari gwaturwo kwa mugunda uyu no umane ati mihang'o ino ni yarugamirio ni EACC na kigina giki gitia huthikire ona dururu. Ni twahoya urekeri kuma kuri governor Ann Mobi wa iguru.
Makiria ma andũ mirioni 2 kuma kaunti-inĩ itiganĩte iria irĩ rũgongo rwa bũrũri nĩo mahutĩtio nĩ ng'aragu nene. One kũringana na minista wa ũtambũrũkia wa mahinya Eugene Wamalwa ũrĩa ugĩte thirikari nĩ ĩreka ũrĩa wothe ĩngĩhota nĩguo kũgeria kũhũnia mũingĩ ũyũ. Wamalwa ningĩ nĩ ũrĩtie mũingĩ gwĩtĩkĩra kwĩrutĩra na gũtwarĩra andũ aya ũteithio ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kuonania wendo ta Kenya. Where there's a food deficit in northern Kenya, baa la njaa limeingia kule, karibu watu milioni 2 hawana chakula cha kutosha. Hapa kwenu mna chakula hadi kimekaa mashambani. Ofa ambayo tumepokea leo kutoka kwa ukarimu wa watu wa Nyandarua kusaidia ndugu zao kule Wajia, Mandera na kule Turukana kokote ambako kuna njaa. Mimi nitawasilisha that offer kwa ile kamati Mheshimiwa Rais ameunda ambayo inashughulikia mambo haya ya ukame. Wao wamesema hapa mumebarikiwa, muna surplus, chakula surplus. Tunajua sehemu za kama Northeastern chakula iko kwa wingi Nyandarua. Serikali ikijipanga ikuja itununi, wakulima wanalia bei, tukuje tuwasanye wanunuliwe hiyo chakula ipelekwe sehemu ambazo ziko na njaa. Mimi naona Nyandarua tutafaidika. Up with strategies on how to help our farmers to stop becoming slaves of potatoes and cabbages and tea and coffee. We need to redeem the farmers in this country. I think we need to come up with a revolutionary strategies to make sure that farmers don't become beggars. Throw year in, year out, low pricing, unpredictable pricing, unaffordable, inputs. Kwanza upande wa viazi tunakuza kwa wingi, lakini mahali ya kuuza hiyo ni changamoto. Bei ni bei ya chini, tunanunuliwa kitu 250 ama 300 na ni kama kupebeleza wenye kununua. The inputs za kilimo wakati huu zimekuwa juu sana, such that hata kama ni viazi huwezi unauza kama gunia 3 ndio ununue kagunia kamoja ka kilo 50 ya fertilizer. Na toria ngũkwĩrithĩirie mwĩroreri wa ceceni ya Kameme TV nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ wa mohoro ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Laikipia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Olmoran nĩguo agĩtũmenyithie marĩa maragĩthiĩ na mbere na gũkunũka mwena ũcio thutha wa minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Daktari Fred Matiang'i gwĩkinyia kuona kũrugũria ceceni ya borithi mwena ũcio. Tũgũkorwo tũgĩcenjia rũthiomi oro hanini. Najua Philip Murutu unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja ili uweze kutuelezea ni nini haswa kinachotendeka katika upande wa Olmoran baada ya waziri wa ulinzi Daktari Fred Matiang'i kuweza kuzindua stesheni mpya ya polisi kama njia ya kuweka usalama katika eneo hili. Shukran sana Gadhoni, kama ulivyosema ni kweli na kujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Laikipia. Na ni siku ya pili tangu tulipofika hapa, tuliwasili hapa jana na waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i ambapo aliweza kuanzisha mikakati kadhaa ya kuweza kuhakikisha kwamba amani ya kudumu inapatikana katika eneo hili. Na akaahidi kwamba hataondoka baada ya jana, na ikakuwa ni hivyo kwamba leo ameweza kufika hapa tena kuendelea kupiga tu msasa jinsi shughuli aliyoanzisha jana inaendelea vipi. Hivyo tutazidi kuona jinsi itakavyokuwa, lakini ili kudokezea tu yaliyojiri siku ya leo ni kwamba tulipoamka mapema waziri aliweza kuongoza kikao mazungumzo na viongozi wengine wa usalama ikiwemo mratibu wa eneo la bonde la Ufa George Natembea miongoni mwa wengine, ambapo baada ya mkao huo walielekea hadi kituo cha polisi kilicho karibu ambapo wameweza kuanzisha msingi wa ile divisheni mpya ya maafisa wa polisi ambayo sasa itakuwa pale kama mkakati mmoja wa kuweza kuhakikisha kwamba amani ya kudumu inapatikana katika eneo hili. Baada ya hapo tumeweza pia kuona kwamba waziri alisema na wanahabari, na hapo ametoa wito kwa wadau katika sekta ya elimu. Hapa namaanisha kwamba amezungumza na walimu, amezungumza na wazazi na akazungumza na chama cha kutetea maslahi ya walimu cha NAT, akiomba kwamba waweze kuruhusu ifikiapo Jumatatu wanafunzi waweze kurudi shule, manake elimu ilisitishwa pindi tu mapigano haya yalipoanza karibia wiki moja iliyopita, na hivyo anataka sasa juhudi zinapoendelea kufanya kurejesha amani hapa ambayo sasa inarejea
angependa wanafunzi waweze kurejelea shuleni na waweze kuendelea na masomo yao kama haki yao kimsingi. Hivyo ametoa wito kwa wadau kuweza kuruhusu hilo, na akatoa hakikisho kwamba usalama utaimarishwa, kwamba kutakuwa na maafisa zaidi wa kushika doria katika maeneo ya shule. Hivyo mwalimu yoyote asiwe na wasiwasi ama mzazi asihofie kwamba labda mwanafunzi akielekea shuleni huenda akakumbana na changamoto za kiusalama. Hivyo amewaomba kwamba waweze kuruhusu hilo. Kadhalika leo pia wameweza kuendeleza mpango ulioanzishwa jana wa kuweza kuwasaidia ama kuwapa msaada wale ambao waliathirika katika mapigano hayo. Wakatoa chakula, wakatoa vifaa vya ujenzi kwa wale ambao angalau familia 26 zilizoathiriwa ambazo nyumba zao ziliteketezwa katika mapigano hayo, kuweza kuwapa vifaa vya kuweza kujenga nyumba zao na kuanza maisha upya. Usalama na maafisa zaidi wameweza kufikishwa katika eneo hili. Katika kituo tulichokuwa cha Olmoron tuliweza kushuhudia vyumba vingine zaidi vikiweza kujengwa ili kuweza kuwahifadhi wale ama kuwapa makazi wale maafisa ambao wameweza kuletwa katika eneo hili. Hivyo ni swala ambalo serikali kupitia waziri Fred Matiang'i na serikali ya kaunti chini ya gavana Muturire wanahakikisha kwamba usalama unarejea. Wanahakikisha kwamba kila linalostahili kufanyika linafanyika kadri lilivyopangwa, na hivyo ni hakikisho kwa wananchi tu kwamba hilo litatendeka. Tumeweza kuzuru eneo la survey, tumeweza kuzuru eneo la Sapili ambapo waziri ameweza kusema na wananchi pale na kuhakikishia tu kwamba serikali iko hapa kwa ajili ya usalama wao. Kwa hivyo ni swala ambalo tunaendelea kufuatilia kwa karibu na tutaweza kumjuza mtazamaji kadri mengine mengi yanavyoendelea kuchipuka. Gadhoni. Tunashukuru sana Philip Murutu kwa kutujuza mengi ambayo yanafanyika katika eneo hilo. Ni gatho muno makiria ni imwe ya riboti iria tugukorwo tugithie na mbere na gukuhaririria na igukorwo ikirumirira thiini wa mohoro maitu ma matura-ini na ningi thiini wa mutamburuko wa mohoro, na tugakihoka ati ugitiri ni ugukorwo gicokereria na rua ta uria kwahotekeka gicigo-ini kia Olmoran kaunti-ini ya Laikipia. Tukihugukira riboti ingi, maabitha borithi mwena wa Chaka kaunti-ini ya Nyeri ni maikitie ngono ekwirwo eri ya uici wa ngari hindi ya firigiceni ino. Borithi ningi ni mahithukirie icunguruma cia ngari iria kurekwirwo nicio irukagio kuma ngari-ini wona ciarikia kuiywo. Ihinda-ini riu borithi ni mambikite firigiceni ya gwethana na mwikwirwo munene uria kurerikana ni wokoretwo ukibanga uici uyu. Wilberforce Charani ni OCS wa Kieni ya Ithũĩro augite ati mahithukirie indo ici hamwe na uikia ngono ekwirwo aya thutha wa ngari ya muthemba wa Probox kuiywo gicigo-ini kia Ubunge kia Mukuru-ini, na thutha ucio gucoka kuoneka ihithitio nyumba-ini imwe guku Chaka. Uzuri ile gari liko na tracking machine, na hivyo ikifikia mwendo wa saa 11 saa 12 hivi hilo gari lionekana area hii ya Chaka likielekea Karundas. Ni thutha wa uthuthuria marahithukirie mwene nyumba na gucoka guikia ngono mutumia wake na mwanake wa wira niguo mateithĩrĩrie hari uthuthuria. Maracokire kuhithukia indo ingi cia ngari cia makiria ma milioni 1 cihithitio duka-ini imwe. Tukajua kwamba hii mahali ni duka la Mwangi, na tukiwa na mke wake akatuonyesha hii ni biashara yake. Kwa hivyo tukao pia tuingie ndani tujue ni biashara gani inawekwa mahali pale. Kwa mshangao mkubwa sana tumepata hizi vitu zote. Agicokeria muingi ngatho ni kumahe utheri wa gwethana na indo ici. Charani augite ati ni wega muingi guikaraga uri maitho niguo undu ta uyu ungiumira makamenyithagia maabitha borithi. Wale ambao waliba gari hatuchawapata, lakini mshukiwa mkubwa ni huyu Mwangi. Nimejua jina yake tu mmoja anaitwa Mwangi, kwa sababu huyu Mwangi hizi vitu zimepatikana kwa nyumba yake. So ni yeye ajitokeza atuambie hizi vitu ziliingiaje kwa nyumba yake. Ngiribotera Kameme TV kuma itura ria Chaka ni gicigo-ini kia Ubunge gia Kieni kaunti-ini ya Nyeri. Ni njitagwo Wahu wa Ngugi. Atumia atongoria o undu umwe na aria maranyotera ituro itiganite hindi ya githurano kia mwaka wa 2022 ni macakaite kumana na minyamario iria macemanagia nayo hindi yao ya kumatha kura. Makiaria hindi ya kigomano kia atumia kaunti-ini ya Nyeri, atumia aya ni maugite ihinda ni ikinyu atumia makorwo makiheo gitio kiria kimegie na maheo mweke wa gwetha iturwa cia utongoria.
wa mbere society ni aregire gwitikira utongoria wa atimia ukaiguaga hindi ria mutimia ararugama aratinda agikompeo uiguaga mutimia akirwo ndari muthuri no muthuri arugama ndoigwa akiurio ndoragio niki atari na mutumia koguo ni ndirenda kwira atimia ithuĩ ni ithuĩ aingĩ na no tuhote kunyitana na tuhote gutongoria bururi uyu aya meha thutha ni maria maundu maria mageragira ringi uhoro wa irumi taruo na social media uhoro wa irumi cia social media ukarora uhoro wa gukorwo matiri na mbeca andu aria maracindana nao mena mbeca nyingi uhoro wa violence ta maundu maria mukoretwo mukiona guku Nyeri. And we've been doing this across the country in chapters, and so this is Mount Kenya chapter. Feminine, together with the International IDEA, has been convening women in trying to advance women in political participation, even as we look ahead of 2022 election. We are so much worried about the thutha gender rule that is still lagging behind, and so us is to re-strategize, us is to reorganize, us to have dialogues and ask ourselves the hard questions and come up with solutions on how women can occupy the political spaces. Turi guku muthenya wa umuthi kumomiriria na kumera ithuĩ ni turamaringira ime matikarore haro iria turahurwo makue ngoro twi guku kumomiriria na kumera turarwirira nigetha tukamanyitirira mari mashinani nigetha akorwo ni bunge akorwo ni utongoria-ini tukorwo twina atumia 50% muigana warume na representation ya population uria hana. Seneta wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata ni eyumiritie na kuheana murugamo wake wigie ndereti iria irathie na mbere igi munini wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto kwendekithia atongoria amwe makaheo tigiti wa imwe kwa imwe kiama-ini kia UDA na riu ndirenda tukorwo tukinyitanira na mwandiki wito wa Boi wa Mwangi ni njui ni uragitwamukira na njira njega ugitumenyithie hi ni mariku senete gukorwo akiaririria megemaini na ndereti ni uragithie na mbere. Muno ngatho cia mwanya gathoni Nyarari tuwe ku DSM place ni ndakunyita wega na ndacokia ngatho ni gutuhe kanya tukorwo tukiaranirie mwe kwa imwe kuma kanitha-ini wa ACK Kaganjo guku ni mwena wa Kiria-ini gicigo kia ubunge kia Mathioya tukite guku kunyitanira na seneta wa Murang'a ica ikuhi ni wiriga kuigua munini wa President William Ruto akiuga ni wega athurirwo mutongoria muna na muna na akigwata atongoria matiganite no mwe wa gwetirwo ni seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata gwituika ati angiheo giti kia governor wa Murang'a Ruto no akorwo agicokia ngatho muno tondu ndina seneta haha karibu wa Kameme niguo tuhe woni waku kuringana na miario iraririo ni munini wa mutongoria wa bururi na muno agikwendekithia we ukaheo tigiti wa kuhuranira giti kia governor na kiama kia UDA. Njuge thaa ici gutire mundu ukite UDA na ithu tutikanite na democracy, free and fair nomination no riu gutire mundu ukite na kiama gitu korwo kwina ngiri ni tungirama welcome no ni wega tuge kwina andu masupportaga Raila wa Odinga na no marenda kuingira kiama kia UDA kwina andu masupportaga kiama twitaga kia Musaria na no mareka guka UDA hindi no turaturaga turuaga na BBI tugiteite citu matiekire makienda guiga kando hindi no turaruaga na gutetera Kawanjiku acinde Kiamba matiokire hindi no turatetaga Juja matiokire na njira nguhi kwina andu ingi atwitaga turi anime matirenda guka guteithirira kiama wika registration matirenda guka na kumbe bado no marenda guka maikarite kuria thirikari-ini in fact amwe yao nire mathukagia indo cia muingi me ministries na parastato iria wira wacio no guthukia indo cia andu guku andu aya hustlers aria tukoretwo tukirwa nao no maracoka marenda maikare magacoka guka kurira thithino ya andu aria makuite na kiama gitagwo kia UDA. Please ndamera mathi methe Raila Odinga ni akumaendosi tondu masapota Raila ni mathi methe Musaria ni akumaendosi ni mathi makore Tuju na kiama kia Jubilee ni akumaendosi no ithuĩ turi ya William Samoei Ruto na tukoretwo tukwite nake na tukurugamira hau na tung'ang'ane matie kuingira affairs cia kiama kia UDA utie mundu amagiritie moke tukimera tutikumahe chance iyo no muthenya wa muthi ni wega njuge twikiria-ini twina hunjia tugukite nao akanitha wa Anglican na kumathomithia githomo na bado ni manjuri horo wa UDA ndamera UDA ni strong na policy ciao ni cia guteithia Kristiano.
reke ndikie na muhunjia uri ha uka akidikona ni ukoretwo ugithiururuka muno kwaria na hunjia ukurugama haha ndagika imwe tu na kahinda gaitu ni gathiru ritwa riaku na ni mukoretwo mugithomithio muno horo yegie wa watho na urikie na kaundu kau na njira nguhi. Njitagwo Archdeacon James Gakofo kuma wa Hundura Archdeaconary. Umuthi ni twatinda na muthenya mwega uria senator witu bwana Kang'ata okite nigetha aturute uhoro wa rule of succession na ni aturuta uhoro ucio na njira nene. Mathina maingi maria makoretwo mari na andu aitu amwe ni akristiano aitu amwe ria maroka magaturia ciuria imwe tutire na nja tutikuhota gucicokia wega to ni moragira kanitha-ini. Umuthi maundu macio mothe ni macokio wega na mathoma ni tuma na delegates aingi muno ta igana ria 60 kuma Archdeaconary citu ciothe ithatu region itu ya Kaganjo na twathoma na njira nene. Thank you. Ucio ni Archdeacon na no akigwa gitutariria uria senator wa Murang'a Irungu Kang'ata takoretwo athiuruka county ya Murang'a nigetha akorwo agithomithia ahunjia watho na no akigwa Kang'ata akiuga ati aria marauga ati William Ruto ni arahitia ni gukorwo akiuga ni arenda gucagurirwa atongoria na metikire maigire kiama-ini makahitahitanira iturwa itiganite mari kiama-ini kia UDA no ti kwanagirira mari nja wa kiama kia UDA kuma kanitha-ini wa Kaganjo mwena wa Kiria-ini mathio ya thiini wa county ya Murang'a handu-ini hamwe bisha witu Alfred Maina wakiigwa kamuhu wa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro Kameme TV ndigi maguru ritwa riakwa no Mbui Mwangi wa Wokabi. Ni ngatho muno makiria wa Mbui Mwangi wa Wokabi cio ni ciegi uteti na gukiona uteti no uragithie na mbere na gukiambatira thiini wa bururi uyu riri tugitigetie mieri igano na tukorwo tukiingira ithurano-ini kana githurano-ini kinene kia mwaka wa 2022. Kenya kuma ituri tiganite ni mathiete na mbere gukungwira uhotani wa indo mithemba ngurani thoko-ini ya Haulo kuria umuthi Vincent Nyamote kuma Kisii atugirwo na ngari muthemba wa Toyota Probox. Ahotani angĩ nĩ hamwe na Stella Wanjiru kuma Molo county ya Naikuru uria wihotanĩire gĩtĩ na indo ingĩ cia nyũmba. Yvonne Mary Nyamunya ehotanĩire thimũ igĩrĩ rĩrĩ Isaac Muchai na James Nding'u o mũndũ ehotanĩire fikifiki. Dongo jambo. Mzuri sana. Leo ni woka rege. Leo ndego ko. Wewe ndurenda itheru. Acha. Ndio kwa yirite fridge na riko. Fridge na riko na ginya nduthi ndanagira. Ginya nduthi wanagira. Leo nduthi handuthi weki. Leo kuria mucie. Ikaga atia? Gua kundwara wira-ini. Wanjirire wikaga atia? Ngoragwo handũ-inĩ haria Masimba Junction. Rĩu ĩno nayo ũramĩcorera atia? Rĩu ĩno nĩ gwetha mwanake nigetha thũkũme nayo arehage kanyamu. Mam, rĩu nduthi mũgwĩka atia nayo? Tũkũruta wĩra nayo wa biacara. All right. Yes. Na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ wanjĩra ũrenda kĩ? Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndĩrenda ngari. Basi nĩyugĩra. Nĩ kwa nyina wao? Kwa nyina wa Irimu. Nyina wa Irimu mwega? Nĩ mwega mũno. Maka wewe mbere. Rĩu rĩ ũrarĩha ngiri ĩmwe na 76? Nĩcio ndĩrarĩha. Mũrathiĩ Moro? Tũrathiĩ Moro. Indo ici ciothe? Indo ici ciothe. Mũgũkinyio kuo nĩ hau? Na riu tugitiriha tutikirie tucunge muhera witu kuri governor wa county ya Kirinyaga Ann Mubi wa iguru hari rugano rwitu ruria turakureheire muthenya wa ira rwigi aikari ya South Ngariama mwena wa Mwea county ya Kirinyaga hari ihoya aria maheo taito cia migunda yao nituragwetete ati governor wa Kirinyaga ni arekinyitie wabici-ini cia kamiti ya kuhurana na ungumania gutariria uria kigina gia ciringi milioni 52 cia huthikire hari gwaturwo kwa mugunda uyu no umani ati mihang'o ino ni yarugamirio ni EACC na kigina giki gitia huthikire ona ndururu. Ni twahoya urekeri kuma kuri governor Ann Mubi wa iguru. Tutekerie riu tugikoje mburi na roa tukiumagare ngai tiga moko-ini makuria wa gicimuri ogukorwo mukinyitanira nake thiini wa mohoro ma matura-ini thaa imwe na thaa ithatu cia hwaini thiini wa mutamburuko wa mohoro. Thie na mbere na kwirora ceceni ya Kameme TV gia na miaraho na miarahuko miega. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a nake mutwathiriri na njira ya ciiko etagwo Nyambura wa Wamusha.